باره و بخیر بینرین چارکل مدیا و پیک تیویه ایرو دیسان خلق تینی امو امیزان ما برز دکتر مصطفى جمعه و هروها دکتر کامران هاش هر دوزی سیاست مدارن و هروها هفکار ما عبدالباقی حسینی هم هفکار و هم جی شرابوان دائمی برنامه نه امی جوارا باسا بویرن وان داویه لروجاوای کردستانی و هروها سوریه بگشتی امی برنامه خود باسا ونافتن ام دزانن کل ولاتنا روجاو گرمه امی تبهر را ببینن پیشی ویدیو کیمه هیا پاشه امی درباز ببین هر دو میزبانی خواهی بدن ناس کرن و پاشه امی دست به برنامه خود بله جرای جنوب خیر هاتن ما مستعل باقی تو هر دو میوان ما هر چند جالی گرسه و ناصراون لدی سازی امی بچند ادبوتنا وانا بدل ناصرین گلک باش گلکی سپاس که میرزا تماشاوان نیجا بنابه پیف تیوی و چارپل مدیم خیراتنی با تبا دکن و خیراتنک تایبت به هر دو میوان عزیز دکتور کامیران حاج عبدو و دکتور مصطفى جمعان هنا کی کرتا جیان آواز بیجم دا که هن باشتر میوان میمی هیجا هن ناز بکن دکتور کامیران عبدو حاج عبدو نویسکاره هلبزوانه زمانزانه هر وکی دیگی سیاست مداره سال 1966 لچیای کرمنج لهریما چیای کرمنج عفرینه اجدایک بویه خوندنا خو کاری خو وکی بششکی بردوام دکه یعنی تختوره تایبت بسپوره نخوشین هندرین خوینه و پنجشیره في سال 1983 ده مروبکی چالاک بوده تفجر سیاسی کردی لسوریه و دنابرا سال 2015 و 2018 بو سکرتیر پارتی یکیتیا دموکراتی کردستان پاشره دست جکار ریخستنی کرد وقت مروبکی سربخوا ایرو سیاست مدارکی سربخوا کار دکه جو سال 2000 لألمانيا دنينه وبرهمي نوية توريي أبن شار برتوكي وين هنن برتوكا كوي بناوي ملتكي بولات صالح هزار نصدو نوتو سيسيا هات شاب كرن از قومان بزماني عربي بو بر بزماني عربي كردي حرلو كارني بسينه دبر هبوكي نوية هلبستي هنن يكجي از نغم جيرم هلبست صالح هزار نصدو نوتو شارها شاب كرن بر هذوكا يا هلبستياد الدوا دباوشا باقريدا او جي هلبستن 1950 چاپ کرد پرتوکا ویا داوی بنگهار زمانه کردی زاراوی کرمانجی باکر او جی سال 2004 لألمانیا هاته چاپ کرد دویدارم دکتور کامیران باش خونده برمته نشاش نکرد بدنابی واده جولك سپاس هر وکی دیجی میوانی می دومین دکتور مصطفى جمعانش خلکی می کوبانیه اوی بسال 1964 دایید بویه والباجار رقایه مزن بویه زاروفیا خو مزنلا خلور قداندیه پاشره بری خدایه ولات بلغاریا لور خوندنا خو وقت شیش اوجی قداندیه ایرو رول ولات نرویج و 26 سالی الولات نرویج جی وقت تختور کارکی دکه هر وقتی دیگه اوجی مروکی چالاک بود تفجر سیاسی کردی تمنی خوی بچوک بسالی حتی ایرو رو به 40 سالی وی تفجر سیاسی کردی کار و خبات خو به
بردوام دك هذا بدارم دكتور مصطفى باش بو مدر حقي تجي قول سپاس گلک سپاس تشتورو تشتبچوك از اندام کمیته ریخستن اوروپا مال یا یکتی کردستانی و اندام نونرتیا انا کسی الاسكندناوي او کو نقلك زودا هات دام ازراند بله قال لك سباس دكتور كاميرا تجي تدخل شكلها تشتي خزيده كتو هذا اي باش ماما سمير ده تكار برنامج خبر دوامك بله ما مستقل سپاس و جاردن جبو هر دو میزبان مجیهم خیر هاتنه و هروها ام تماشاوان خود خوازن که به تیبنی و پرسی خود برنامه ما دولمند بکن جنهاوا ام هیوید کن که برنامه کی باش ام بریوه ببن و ام در باز مجاری خود بن مجاری ما هر چند بناو هف دانه لبی سازی ما بقاسکی وانا باش کریه مجاری ما عوله ام دزانه که اوان ما هکی و چند روژه که دست هلات هاتیه سری ادی بچه آوای هاتیه امی بحثاوی جیبکن بناو آخافتنه خدا لدور دا پشتیوی جبر کو خلق ما سوریه و روجاوای کردستان جی دجیانا خدا توش گلکی خطری و گلکی نحقیه بونه اجان ها دوی جی پفتکن و صفت خون جبوی جی دترسم دوی که اف اداره ها گلو دوی اداره دا روشان تی چوابه و دی داویا وی او کدا چه به پیشیوان جبوی هنه که مترسی هید نف خلقی دا از خوازم هر دو میوان مجی لسر وی پیشی همه از بیجم دکتر مصطفى جمعه لسر وی تکاره چه بیجه جنرا سپاس واسکرم میوان خواه و رزو سلام بو و تامشوان و هلبت نزودا رژیم اسد هاتا گوهرتن و وای کن دست رادار او یانجی حکماتا کاتی نابلید کن هلبت هنک سیگنال ولو ام بیجن ایجابی شاندن لجبوی ما کردان تایبت تشتیوای بقوی دیار و هلگوریه نابیجن یعنی تشتی هورکو سر روشا کردان سر و چه بکن جبوی مافن کردان و دوزا کردان البته دوزا که روای و تشتك وحطان هذا كنا هلبت او روشا وانجي وقت بي روشا سوريا قال لك خرابه او مساله امني قال لك ليه تركيز ذكنا وداينوستاندن خب ولات عربي را واوروبي را هلبت قال لك شانجي هاتن وكيش نوان يعني براستي مترسي هنا نكوتنا و سوري يعني قال لك وكرد بتايبتي ام قال لك وقت بمترسي ما هنا ام دنيرن وحكومتي دمكية يا كاتيكو كوتشي كرنا ياك رنجة هناك سيجنال تينا وقت مريد ترسيكو هربت باشا روجا وان ديانا خلقو عالم جيزانه يعني وانا تشكري وتشذكنا وحتى روجي إلو إذا مريد ترسيكو بردوان بكن سربي مسألة و پشتیکو جی خواب بگرن و جی خواب چه بیزن تثبیت بکن یعنی و اوی الخم مکردر کبن مریج واتشتات ترسل هیوی هیک و اجبر اوروبی و ولات عربی جی او دکنا تركيز دكنا السر دبي حمو نتواد السوري حمو بيكاتين سوري دبي دبي حكومات يعني حكوماتك بيش الرجال دبي وان تيكبن وجبوي سوريا كهلبت يك و يعني او ما في وان بيان دستوري نضا ورنا تثبيت كره بله گلکی سپاس از بین با دکتر مهیجا يعني
تمام جدر ودا روشا سیاسی ہے دیارنی نے کا de سوریه بکره کیجا او کی روشا کی سیاسی لی بگذره یا بکره کیجا روشی ہے دیارنی نے لخلق وکو درزی وکو ازدی وکو شیعه وکو خلقندن جدر و کرده از بیجم یعنی ارمن وانا آنها دهات خو یا پیشروج خو دترسن جبوی وی اما يعني ما قلت يا روشة خلقي دي وام دزانك وام اداره هاي انها وقت حشفه او جبهه التحرير جبهه التحرير الشام تحرير الشام ام دزانك كل سر او كيكي سني وتندروبو حتى انها حتى كتشو كتا شامي جيو صابو بشتوي چاوات به هدی جلی خود گوارم و قروات خود کن و روی خود کرد کن لی مجیه وان عقل وان گلو بکار به هرمونیکی ببینه که او قصا خلقین جهر اقلیت یا جی اولین جهر جودا با آواکی دموکراتیک با آواکی او که بری بده و دنگ دکتور گرتیه دنگ تا گرتی دکتور دنگی تا نایدو سپاس جواو تماشاوان هجارا براستی نخیر مرا نکنه باور بکه که حتی شا درو شف که دا ببه هزک دموکرات و سوریه وکه دولتک پرنتوا و پرول بره و ببه و مافین پیک هاتایان پیک بینه خوازم دور دا بیجم یعنی ام ازدی جی کردن و کردجی پرانیه وان بری ازدی بوش بروی ازدی نوک پیک هاتایک سر بخواه بلکه پیک هاتایک اولی بله ازدی کردن بری ام جهت شب بخوازم به کاب جلکی دموکرات لخاکه و مافی کردا پیدا باوری ام کس مافی مرا نادمه ام جخوا پرسن کاش بو کو کرد مافی خال روز آوای کردستانه به دست خواه بینن ما دوی 36 رونا دا چکر یعنی 36 رونا رژیما الاسد کو بهتری 5-6 سالی سوریه به سیستم که توتالیتر بره و دبر خاط رو خواندن لیدوی 36 رونا دا حتی شک و هند سر لیستا تروریستا ناونتویه هات شامه و شامه بره و دبر لی ما کردا هزین کردا حیانی نهاجی نکانیه ام بین جمع هفدو قحواقی هفدو را وخن و سر پیش روز را خواه و دیتن خواج سوریا پیش روز را گفتگوی بکن ام نابیجم بلاوی پارتینا همو ببین یک پارتی لی ام پارتی همو ادعا دکن و دبیجن ام هاتن دامزراندن جبو ام برودیریا مافی ملت کرد لروج آوای کردستانی اگر چیروک وسایه اف تشتیک و ایرو هاتی پیشیامه و دست مکتی بلکی 100 سالی دن و 1000 سالی دن جی کیسا کانا لیهاتی به دست من نکفه جبر ویجی اگر یکی تیا کردا انگو یکی تی من یک ریزی و یک کلوستیا کردا ده پیویست بو ایرو 100 جاری پیویسته لی مخابن حیا نهاجی پیک نهاتی از دوی باوری دامه هیوی اومدی ند حتی شده و نجید هیزا قدن دا هیا اگر ام هیزا خواه خورت نکن خورتیا ما و هیزا ما جیب یک بینا مایه دوی کرد ایرو به همو آلیین خواه ام زنان 2 آلی لسوری هنه و هن پارتی در وی هر 2 آلی هنه دوی همول هفدرونن و بیاک هلوسته در کفن یعنی هلوست ام ناخوازن بیجن تشتکی خیالی پیک بینن ام گشت بیجن کرد لسر خاکا خایا دیروکینه و بشکش کردستانی دوی ام وی بنویسینن ملت کور سر خاکا خایا و نمیوانه مافی ویل گور یاسای ناونتوی مافی چارنوسیه دوی ام ویجیل هفده بکن حیانها کردک لسوریه لروج آوای کردستانی تنهیه که دوی از سر بخابونه دخوازم جبر ویجی دوی ام بیجن ام مافی چارنوسی هندر چارچوای یکی تیا سوریه دخوازم یادن ام یعنی دبینن که سوریه دولتک پرنتوا و پر اوله جبر ویجی صدما هلوشنا سوریه یعنی گشتنا سوریه ویر روشه و شرع افقا سال صدما و یکی او بو که سیستم که یک رنگیل سوریه دهاته مشاندن یعنی ام همو خلکی سوریه عرب بون خلکی سوریه همو بعثی بود یعنی تک پارتی ابو تک سروک ابو تک نتوا ابو جبر ویجی سوریه گها ویر روشه
داكو سوريا جابدن دروشك وهارة درباس نبا دبي حمو بيكوتين نتوي وولي بياكبن جبر ويجي ديتنا ما كردا دبي دولتك فدرالي لسوريا أضابا باوري من ام كرد بفي رنجيل هفد بكن هنجي امي هنن شامي وك هزا هري خورت جدور زياجي خورتر علوياجي خورتر وج بيكوتين درجي خورتن لي مخابن حياني انها تفي هول انها هنا بفي رنجيل وهي مراه فيدار ايرو بري سبا افتشتا هر سری یاد نخوازم بیجیم یعنی حتی این نهاجی کل هواتنم کردا یا گنگشا و دیالوگ چه بینه هر تم لسر روجهلاتی فرد گنگشا دبن و دوی ام روجهلاتی فرد چه و روجهلاتی فرد نه کردستانه در دوزا مل کردستانا روج آوای کردستانه راست بشک چه روج آوای کردستانه دناو روجهلاتی فرد ده اوین ها دبن اداره ذاتی روجهلاتی فرد آکو قصد لی دسترات داره لی کرد لوی هریمیجی که مانی که باوری من پیگیری ما بروجلاتی فرد تو نکرنا کردستان و کردایه کرد و کردستان دوی هریمی دا که مانی که دوی ام پیگیری به هریمین خواهین دیروکی که بشکه جو کردستانا مزرن بوی بگر جدیدی که دا بگر حتی بعفرین دوی ام وی دوزه وی خلکی بدن سری خواه پیشی خواه حیانی یا خواهی نتویجی نپارزن باوری من نت حتی شو نش کسی دن امنو کن لوما بکن به چما مافه من نادر ما کس مافه تا جبو چاوه مای حشین یا رش نادر گلک سپاس برز عبدالباقی فرسته هنه اگر نه از اشتا پرسکی دم بکن با آواکی دم بکن فرمو نه کومنتاری من هنه کرم بکن کومنتاری هم بله راست وقتی که مرد بیجه سوریه کی نو او سوریه کوچوی سر هر کسی دا دیاره که سوریه کی چوا بو یک دیکتاتور بو و یک کسی کی بود بهونه تب وکم بکن و هر کسی مجبور بو وکی بکن دولت اکوسا نزدیک 62 سالی اداره کردن چو و آنها او روخیا لدجیوی دا ایجا عالیه کی او شعبو ایجانها عالیه کی هاتنه که اوجی سنه تندرون ایجا او هاتنه وی گلو به اف سیستم ایجا جعالی کی دم و منال کچا العراق سنی صدام چو جیوی دا شیعه هاتن ایجانها اوجی تخوازن جیه صدام بگرن هر یک جوان با آواکی چت جوان تیل سر کردات تخوازن بکن بجی بینن و سوز کردانه حتی نهایجی بجینانه وکی خالا 140 اجاد خوازد کارا سوریه کی جیوسا جیانه کی دوی روزی دا که 3 ساله که جستر او که لوزان درباز بو 101 سالیه و دید حکموی نمایه روجلاتا ناوین دید که خریطه کنو و آبا که دنه دولت دنیای واوسا تخوازن زلیز وسا تخوازن لدی ساجی چون آنین رابون تو کسی ندیده نف 12 سالی دا رابون چون یکی وقتی جولانی آنی دانین سر اقتداری که 5 سال ده حدثا او که در رازا 5 سال و حدثا در رازا و آنی دانین اوه ایجا یک او گلو افاد قرار ببا بردوام بکه ببی او جولانی جی خواب بگوهر مناک پراگماتیست و بکار به لکور دولتین که آنها دستی وانتی ده امریکا و فرانسا و آلمانیا و ایتالیا و نزانو که اونا کمنا ناوین لگور وانا دولتا کی چیب که یا دیوک خواب که و آد دیا جی وقتی که ام بعثا فدرالیزم کن دناف خدا گدو فدرالیزم کی قومیه یا جی فدرالیزم کی اولیه ما جغرافی بله یا جغرافی یا جی دبی اولی يعني دبي لسر فدرالیزم جي ام بكربن دناف خدا یا خلقي خورت تشتابه بله كلام بله بيگومان ما مستمر ذات قال برسكرين بگور ويا بدم براسيجي هل بجارتنا و دولة زلهيز يقو فلانا روخاندنا رجيم بشار الاسد كرن و جروب اسلامي انين سر دسالداريه يعني بيگومان فلانك واهيه وانا دشوبين بربتشافدن يعني تريد انا يرو قال لك وفدن دبلوماسيتين سوريا وبيشوازيا واحمد الشرع بيشوازيا وادك
بێگومان تشتاژ هەر دەبێژن لێ بەلێ گەلۆ خەلکێ سووری بچ ڕەنگی وەگۆ دکتۆر هەردوو دکتۆرن هێژاتشن باشانین زمان بچ ڕەنگی بچ چاوی لێ دەسەڵاتداریەت دەرن یعنی کار و بارێن دوا سیهرۆژی دەکردن بڕاستی dilê mirov rehet nake me hez dikir piştî ewqa salî 2011 milletê Sûrî bi hemû pêkhatiyên xwe ev şoreşa Sûrî li dar xistin lê dijî bi rejîma Beşar el-Esed û dawiya wê ev encam be wê gelekî zehmet be birastî ji ber kar û barên got diva sîh roja dikirinin karin dilê mirov rehet nake lê belê mirov aciz jî dike yani wek nimûne yani wexta pirsaj wa dikin ka wê rola jinê di hundirê Sûriya bi çi rengî be wê yani serbest be wê karibe bişxule kar bike wê di hemî wara de îş bike bêdeng dimînin werwekî dijî ew pola İslamî li ser datîn dibe ber vîdeo wa gelek belav dibin divê jina Sûrî divê nixuman dîbe yani ew hicab em jêr bêjin hicab erebî divê hicab ser serê be ev jî yani intrîkek nebaş e ji ber milletê Sûrî yani erê Beşar el-Esed insankî diktatör bû lê belê mirovekî sekular bû jî bi aynî wext mirovekî vekirî bû ji milletê xwe re yani insanê musulman jî hebûye konservatîv hebûn werwekî dijî musulmanên yê vekirî yani serbest bûn ew jî hebûn yani ev belkî ev tiştê herî baş di cem rejîma Beşar el-Esed hebû û hikûmetên dewleta lê nerîn digo hikûmetek sekular e yani Elmanî lê belê wego me got yani hikûmetek oldarî pola musulmantiyê dimeşîne wekî dîş dema guaxaftinê dikin derbarê pêkhatiyên Sûrî bersivê nadin siyasetekê dikin siyasetek wilo-vekirî yek alî wekî dijî ew şervanên yê gobar karkirinê ji netewên dîtir îroro wa nîşan kiriye wa kirine ofîser ev karekî gelekî xerab e wexta yekî Özbekî wila yekî Çeçanî tu werîne an yekî Türk Türkman tu werîne û tu wî bike ofîser di hundirê Sûriya de yani ev signalên gelekî xerabin di derbarî milletê Sûrî her wekî dijî ev kesên goberê bi rejîma Beşar el-Esed kar dikirin derfetek gelekî mezin dayî wa yani hinek henin gelek ne hinek henin piraniya wa destê wa xwîna milletê Sûrî hatiye şiştin yani gerek ev ticarî derfetê nebînin yani heta îro behsa mirovekî dikirin ew mirovekî dewlemend e û simsarê mala Esed bû simsarê rejîma Beşar el-Esed bû di meselê ekonomî de navê Hemşoyê got îro pêşwaziya wî kirinin û dixwazin dîsa jî vegere û perê nav destê wî dikare bikar bînin di wî welatî de ev hemî signalên gelekî xerabin û dema behsa pêkhatiyan dikim birastî yani behsa Elewiya egan bêjin behsa Kurda behsa Durzî jî wek pêkhatî wa pêşwazî nekir tiştê çêbû werî Cembulat û şandek ji Durziyê yê Sûrî çûn cem meşere bi rengekî olî çûn cemê lê belê dîsa signalek danê signalek dan şere gotin heger tu mafê Durziya di pêşerojê neparêze variriya İsraîl pêşa me vekirî em karin xwe bispêrin İsraîl bibin beşek ji İsraîl yani du divê wilo be divê kur jî bi vî rengî wego ku Dr. Kamiran got bi şandekê bi yek deng bi yek helwest şandekê herin wir bi xurtayî vê meselê pêre gengeşe bikin ew naxwaze ku Kurda ana pêşwaziya bike tiştê pêşwaziyê kirine bi kek mezlûm hevdêre ez karim vê bêjim ew jî bi hebûna Emerîkan e bu Emerîkan jê xwestin got divê hûn hevdû rûnên hûn bigin yani ji hevdû fêm bikin ka her tarafek wê çi dixwaze ez barim du cara li hevdû jiviyabûn lê dîsa jî ev wego kek Kamiran got îro kek mezlûm hevdê û rêveberiya xweser behsa rojhilatî eferê dike îro em doza milletê xwe dikin doza kêşa xwe ya netewî dikin doza Rojavayê Kurdistanê dikin yani heta mixabin îro min vîdyoyê gelek ew serkirdin rêveberiya xweser henin dibe heger em şandek çûn Şamê jî ew şanda me wê nek xurî Kurdî be divê fileh jî diname de divê Ereb jî diname divê Türkman jî divê Çeçan û divê Ermen yani binav dike divê şorbe
يعني وقت تهر شامي بفيرنج بويشان دي تشاوى دوزا ملتي خويا كردك تشاوى ما في وي تي بدسخينه براسيجي ديمنك حطايرو نزل عليه تبلي هذه تشل جنب دسلاداريانو تشل جنب كردا بلك بله دناف دي او كده كوانات جنابته بحث که دناف سینور کردستان دا روجاوای کردستان دیجن ارمن و نظام عرب و نظام وقت اولن دنتنه بيجومان هنن كك ميرزا يعني هجر تورد تجمع ببرس وقت سيناريو بيشروجي يك بتشرنجي هري يعني يك كارش خور دخالا دينه برشعبي خوا خالك اللي سر هريما كردستاني وحمي بيكاتي الناف ده وقت جغرافي تلسر باخذه ووكي دي خالا دوامين ويا هري سركه جرك او به ما في ملتي كردين توي جرك بتشرنجي به نشان کرن و چاوا به دستور سوریا نو تازه به چسپاندن به قید کرن يعني اف جرنج قالك جرك يعني ما في كردا دسبيك بيك رقم يك رقم دو جغرافيا كردستاني او بيكاتين دورد تشقا ما في واوي هبن انتو نبد جرك اف دنرينا سياسه مداري مي كردال بله زهر الدكتور تعرف قلت انا بيجوش كرامه بله سربي مجاري اجر هبه قلتني جناب كرامه اري قال لك سباس ام وقت انا كسي هلبت او ياخذ دياره يعني هالوصله انا كسي قال لك دياره يعني او طرفي دن او وقت او كدنا مثلا كدنا انا كسي جبر وقت بارتي كردي مجيزانن يعني جروجا بري 6 سالي تقريبا او تكرن ملتكي وقت كرد ملتكي سر عرض خواه وتم وقت بالناف ذكرون او ذكرن حتى روجي ايروجي انا كسي دبيجي كرد وقت ما في كردات دبي دستوري سوري ندا وقت ملتك سر عرضي وخان نبس ما في ثقافي ونظام زمان او وهلبت وقت دكتور كاميران قلتي كردستان سوري جديرك حتى عفرينه او كنا او هناك وقت او دبينن او اشفر حجات اشفر در خنكو نيك نبارچاك او وقت به چارەسەری وێژی هەنا ئەگەر وەختی مەریوەرێ گفتوگۆ بنظامی نڕا بکەوە بکە مەری چارەسەریە نەجێرە دوێنێت بەس لێ هەلوەستا ئەنا کەسێ گەلک دیارە ئەوە ملەتی کورد وەک بێ ملەتێکی پارچاکی وەک بێ وڵاتی سووریە لێ تایبەتیاکە خۆ هەیە و ملەتێکی وەک بێ کەوندار و سەر عەردێ خۆ دەژی او تشتن قال لك وقت قرينج دبي مري ون صار زمان يعني سباس قال لك سباس برز دكتور كامران لسربي مجاري تشتكي بيجي مايا اگر نام درباز كان بيا دنگ دكتور نه باوری من کاری من ور نه ببیجن مسد هانا کری و انکس هانا کری و افرنده و او نرنده يعني وقت ما قلتي يعني قصد ومسد نهاية مخابن دروشما روجلاتي فريد راكري ايمن وكاس ازد بينم برودريا روجلاتي فريد يعني جدير زوري وميادوني ورقي وطبقة بقر وهر نوف هرمي كردستان سوري اي روجلاتي فريد امد بنهم دكاي او تنكرنا كرد وكردستان الباور يعني دفي ام جفي دروشما بدور كفي هر وهاجي براي ما يد انكس دجي واجي دمك دريج بخوا سركردي انكس دابوم يعني بپیوا تش چارەسەر نابن یعنی ایرو هرم کردستان سوریه عالیه دولتا ترک هاتنه داگر کرن افرین سریک کانی گری سپی حیاری نهاجی انجمن اجتماعی یا کرد مخابن نابجه اف هرم هاتنه داگر کرن جبر ویجی ام نها ور ایرو روش چه نابن نه اموان لوماج ام کسبکن یاش فلان پارتی یاش پیاده یاش فلان داری ایرو تشتی تی خواستن دوزا میا نتویل بندام میا داکو ام بهفدران نقشه یا کردستان دستشان بکن ماف و مافه کردا بخارا هرگر بمن شامه و دیالوگ لگر هزا سوری یا نو یاکون هاتی سر دستلاتی بکن اگر نه وهابه اف کیسش دست مهره و کرد دیساجی بمینه به دین و به دولت بله دكتور قال لك سباس انا ورنا وين مجاري ميل سروي او كي هي اما دويدا جدي سوي صحبات بكن از بيجم ام مجارا ما
بو ام درباز مجاره خوی دودیاد بن ميرزا ولو تشتك منها يعني اريرو ملت السوري هل وقت خناد الديار كرن ديجي في دس هلادارا يعني ليه بلي حتى دولة أوروبية وأمريكيين جي دبيجن ام تجاري او جزء قول سر سوري بتبعي وسر رجيم بشار الاسد امرانا كان جبر او حمي مساله ايكونوميين حتى جو ام بنرن سياستها في دستهلاداريا نو تازه چندی بگنجب سیاستها ناف دولتی و چندی مافین پیکاتین سوریه پیکوره چندی حکومتك تازه و چه به کار به حمی و پیکاتیان تخنا و حکومت ده دستورا گوبه نفساندم بچرنگی به گلو مافی مرووا باش تده به مافی جنه باش تده به مافی پیکاتیان باش تده به یعنی حمید بر بچاب نیرو حمید دولت لید نرن کاز گروپ ها یا د سلادار بچرنگی کار به بگنجه لگور روشا سوری یا بریجی یا نویا تازجی اگر ند چه سری از باور تمنه ویری جیما نو و گلکی کرد به بري أنا من بوستك سر فيسبوك داني مجو هجر وك برادر مسلمان لمصري كارو باري وان وك واكا صابن وتمني في أحمد الشرع وك تمني سيسي به ويقول لك كرد بدن تمنيوي ويخلقوا يدجوا يدركبن ويقبول نكن أبدا ليه بلي هجر براسي مروفكي براكماتيك به وكارب خد جوهره بدميره كارب براسي جي كسن هاوير دوراويش بر كسن هاوير دوراوي قلكي راديكال مروفن خراب يعني يرورو انا خورتك يجمر صورتك شان لبجارك اللاتقيه خورتك جواتك دارن انا يا دسفه هلاداريه سيمبولا يا داعش داني سرسري خوا وكتي دكاني فرادش خوردك ديمك داعش يعني ابي انا قد داعش اختار داعش ور حكم بكل سر سوري براسي كان باخيه قالك مثلا بله لفرقه سيسي وايفانا جي سيسي بهالبجارتن هات السري لباش جي دور كت لابانا بريا هنا كهاتنوي دزانن كو بريا هنا كهاتنا وسبيجي اجنب واوي هنا كوان جي بابيجن بقول لك كثير زاك مغو سيسي نا ميرسي ميرسي يا اخوان المسلمين النسيسي باش مش عاجب باشه ام درباز دبن مجرد ما يدنا ديس اما ميزيكي هبن لبر كوام دبيجن دربار روشا سوريا وروجافاي كردستاني هلوستا هرما كردستاني تشيه حتى انها تشبيه دبي ام لسروي اساس هناكي كوربن ولسروي باطن براسي خازم بيكو ام بيجن فلانكس وهاغوتيا بيفانكس وهاغوتيا هلوستا ما بيتشابه وحتى انها ما تشي هلوستانيه اجاب بكار برز الدكتور مصطفى دست بك باشا مبتنا بعد سپاس درباره روش سوریه البته ام گیزانن و گی آگاه دارن روش گلک خرابه یعنی ورقاس سال 13-14 سال شر بو و ایرانیا که مزنه البته تمو واری دا و تایبتی آبوری یعنی روش گلک خرابه و گلک ملت هاتا کشتن گلک بریندار بون گلک کوچبر بون همان نیوی همولاتی سوریه کوچبر بون الواولات نزدیک اروپا جی البته روشک براستی چه بین کارسی یعنی براستی او که کاری که پیرا گرگه یاردمیا که مزن پیرا گرگه هم جوالات عرب هم اروپا و غربه یعنی لسر روشا کردستان سوری اوجی مخابن اوجی روشا که نه نوکو ام دخوازن دستهلاداریا پیده او ورقصاصال و گوری او تشتي كو بترول و زنجيني كل الهرم هنا مخابن روشك النج نظام باشتر بو لا ام هيفيت كن ايرو بشتي وا غهرتن نظام كاتا غهرتن بديجي ام كرد بهفجين نزك هبدبد هل وستك انه هل بتكس يكتي ناخذ يكتي زحمته لهل وستك
بيك هالوست مري هر شامه و باشتر به ليه قال لك ما ترسي وقت ما قلت هنا دبي اب حكومتها دمكي يعني دبي سيجنال دبي ديار بكي كو براستي كي خو بغيري نه مثلا بس جرافيت كده استيخو معناها خاطر غيرتنو بو ديمقراط وسربست او مثلا خلقوا عالم جيزاني يعني من الملت السوري وكرد بالطيبات يعني قال لك آزاري وخرابي ديتن يعني نظام بري وانهاجي حتى انهاجي البت كرد للسر كارد كنا يعني وقت بيسر انا كسي دكتور كاميرانجو مثلا كيتشناكي اللي ام سر اي خد بيجن ام تيضانا ام وقت بيروش شاب للسر وقتا وتشتيكو ام انا كسي خازن ام دامي انا كسينا ام زيد خازن ام رخنا زيادة تشخلكو عالمي دندك باور بك كاك عبد الباقي مرة انهان نكتي نونرتيه ولا ام قال لك رخني ودخازن يعني دخازن تشنا ببن براستي ليه دبي مري زانبه وقت مزنيه فجي زانبه وقت عربي حجمي خو زانبه ام تشتي كو انجمان دكيه يعني حتى ايروجي دكيه تشنا تشتي كو دست كابن هلبت قال لك تشتاجي دكيه ناو ملتي خد بالدوستان را دوستا چه که جبوی وقت به روشا خواستن آنها کو تشنه کو مافی کردان دستوری نضایی سوریه دا وره خویا کرن دیار کرن هلبت او ایرو مثلا او شاندر سروک مسعود برزانی گیشت قامشلو او جی وقت بی او که نشانه که باشه که تخوازن کردان نزدیک هفته بکن دیاره یعنی او اتفاقیاتی که چه بون او نگیش نت انجامه مری لی و ناگره لی مری هیوید که ایرو و پیش روز تشتکی بکش بوی ملت خو حریم کردستان و تایبت جناب سروک مسعود برزانی براستی هرتم سر وقته و پشگره و آلی کاره و تشتک چه بکو کرد نیزه که هفته بن بدنگه که بحلوسته که هر نشامه براستی و چاقه و جبر هیزا مهه براستی هم وقت ملت مهه و هیز وقت به عسکری ہے البته ام دبي ويجي او دجمني مع وي حسابي ذكر وحكومات نجي وي حسابي ذكي اجر اگر ام يك هرن باوركم تشتكي ام سرناخن جوي هوي انا كسي تم دسي خوي درجه ومحاوله ذكي و ام ب صيغه كوقت بحضر هرنا شامي واوجي دبي ديار به ما دياره لحوالي ميدن تسيوان نديارن مسألة قومي جيدرون او مسألة كزحمته يعني ما هي يمكن ام نزك بيجن وقت مگو نزك نظام او فرصة اكيد بلكي وهين وراي كرنجي شان ذاك انا كسي الباشور بو بسروك برزاني راب نشتو جامير تشجيع ختم وياك يعني ديار سپاس بله دکتر کامران ام بین با جناب ته یعنی ام وقت کن لازم درباره روشا سوریه و روزاوای کردستان ده ام دبینن که حکومت نو یا دستگاهات نو لسوریه حتی انها تو او کی براستی پیشکش کردان نکریه یعنی وقتی که برپرسی وان درتن بدهجن سوریه یکه دناف سوریه داجی کرجی و که همولاتیه کی سوریه نه و هر وسط دوام کن یعنی چه برپرسی وان درکتن حتی نه وسط کن
دبنی دا کی هف دبینه چاوه هف دبینه اموی نزانن راسته مظلوم عبدی چیه بلکی جاره کی دو جار بلکی سه جار که بوان را خبر دانه لی ام دزانن لسر چیزی خبر دانه یعنی لگور راگهاندنه مثلا عسکریه مثلا عسکری مرد کرد ده آوای شیروه که بیجه ولاد کرد که ده فدرالیزم دا ممکنه همه عسكر تابعي او كنا شي نافي تابعي نافندنا ودنجي هري ما خد باريس هروا هري ما خد باريس ل باواكي سياسي تو او كي جبو روجاواي كردستان بيجن رونيه كي كو اوانا قبول بكن كرد وك او كي الولايات اخوا وك اوتونوم وك فدرال يجي وك باواكي دن بشي جبوي اندريجن د پرسن ديفيجن روشا سوريا روجاواي كردستان وهلوستا كردا برامبري هلوستا كردا تشري حتى انا اسكره يعني تمام انا كسج باخذ ديفيجن فدراليزم تخوزن ابدن ديفيجن يكيتيا سوريا تخوزن اجا دناب يكيتيا سوريا دا جبو كردا تخوزن هلوستوان حتى انها زلال نينن جناب تشدي يعني ايه من اسفهم ناكم تشاوا ام هيفيه خاج يكي وقت جولاني دكن كو باوري خواب ديمقراطي ومافي كردا ومافي مروفان ورا وبسوريا ديمقراط ورا جولاني حواني جنهاجي وريخستناكو او سركشيا ويدكا دليستات ترورا ناف نتوي دويا القاعدة لیسک کناف نتوی های وان افغانیه بگمان بازار خواب پیرا کرنه جبوکو اسد هره افغانیه اویجی هنکی خواب بگوره جبرکو پستک ناف نتوی لسروی های و نکانه به یکسر سوری بک افغانستان توی دلیوی دا و بسایه یه دن جولانی چقا مروف کی باش با و حتی شعبین چقا هزک نه سلفی و نه ترور با هزک دموکرات با سوريا ولاتكي قابل كريا ولاتكي ويران كريا يعني روجا سوريا أوابيا ونموذج جركي بارتيا بعث دستلاتيف دست خواب آنية سوريا بماف وبآزادية حمو مروفين لسوريا كرد دبن عرب دبن علوي دبن سني دبن درزي دبن تركمان دبن خريستيان دبن حمو بماف وبآزادي بود ایرو روج انجامات 14 سال شرعي نافخواهی لسوريا دا و کتنا هزین ترور همو جهان هندر سوریه دا لسوریه نبس ماف و آزادی نمایی نان و خو و زید جی نمایی یعنی ولاد کی ویران کریه بله نسبت جمع روجاوای کردستانه دگونار رژیما بعض دا چندین ستم و زور و چوساندن لما هبوجی لام خودی اردنگاریه که بود راوه تجدری که لترمبيلا كي سيوار بو تناف هرمين كردي را بتشو حتى برجو جندريسي تزانيت الهرمة كردي تنال عربستاني بله تلكيجان قندي راوستيا تبرشيبا تيبا مروفي تلور بديو تاك بكردي بيرا باخفتا لإيرو روج ما او اردنگاري جيش دست داي يعني عفينو سري قاني نما يعني عفين كو سدي نود نها خلقه كرد بون إيرو سدي 20-23 خلقه مانا كرد تدي چیو داره تو نزن تو الهرمه کردی زمانه ورته خفتن زمانه ترکی و عربیه پره ور په کرین و فروتان ته کرین پره ترکیه نه اول ور بلند کرین اول دولت ترکیه یعنی ما انجام و 14 سال نه شرع نافخواهی اردنگاری خواجش دست خواهدش برویجی استباری ما کردهین گران تربیه ام دوی نها دیس از بیجم ریل بند پیشیه متنج خیری یک ریزی و یک هلوستی اما لسر بنگه ها کو ام برجواندی ملتی کرد روجاوای کردستانی بری هر تشکی دم بلند بکن راسته ام کرد یک نتوانه راسته کردستان یک ولاته لی روج ما کردی روجاوا تی خواستن کو ام برجواندی ملتی کرد روجاوای کردستان نکن قربان پرچه دینی کردستان تیرا ها خلق لرباکور و باشور و رجلاتنه ایرو شر لبره ایرو دوی ام بربدیری روجاوای کردستان به همو خلقه و به گمان ناو روجاوای کردستان وقت دست پیگه دا جی پرس کری و هنه توان دی ترجی همون لپرانیا پر خلقه روجاوای کردستان
خلق کرده اف هرم بشکش کردستانه و بداره زوره بکوش ما ورا پرسین و بکوش عرباجی ورا پرسین به ولایت سوریه و آتی گردان سوریا کو پشتی شرعی جهان یکی چیه جبر ویجی کرد و بر اگر ایرو ام دخوازن دی سوریا پیش روژه دا ما فکی کردا هبه دبه ام کرد یک ریزو یک حلوست بن و دیتن خواه آشکره بیجن ام چه دخوازن یادن ام نتنج بروج آوای کردستان داویا داوی ام بشکنج سوینه دبه دیتنه مل سر پیش روژه سوری جی هبه کرد چاول سوری جی میزه دکن باوریه من فدرالیت مراد خوازن نتنج بو کردا جبر کو سوریه ولایتکی پر نتوا و پر اوله دبه ببد دولتکی فدرال کو همو پیکاته ین نتوی اولی و کف و آزاد کنه بن بفرا بجید یعنی ایمن از باور نکم سنه و علوی کنه بن هندر ولایتکی ناوندی دا پشتی 14 سال شر و کشتن و شرج کنه کنه بن بفرا بجید از باور نکم کو مسلمان و کریستیان کنه بن پشتی افقاس چوساندن و سرجه کرن و ایرو روزی چه دبن گوره کریستیانا جی تیم کابل کرن کانه بن به هفته دبن سیاد رژیم که ناوندی دا بعیشن از باور ناکم که کرد کبه سرنبا آمده بعد سیاد دولت که ناوندی دا دبن چوساندنا هفپارن ماین عرب دا بجی و نجی درزیجی برویجی دوی شکلک دولت کی روار آبا کرن و سوری جنوبا بیاک با لسر بنگه که وکهوی و همو پیکاتا آزاد میشه. بله. هلوستا هرما کردستان جی این پرز دکن. هرما کردستان روزا پیچی دا کوشاره سوری دست پیکری برز سروک مسعود برزانی اب خاجی دناوی حیاتی دا بشدار بوم لپیش من مبگوه خوابستی گوهرن ببین یک مچه هیا ایموه. هلوسته وان باشه. لی ما دوی بیولا ما بشوته اگر ام بیولا ما دوزا ما نشوته بلا تم هرما کردستانه یا برای میل هر سه بشه دنی کردستانه همول پشتا ما بین گاوه گه ام نخم خاره دوزا خواه یا رواو داد من او سپاس ماشاءالله سپاس مالتا آوا ما مستعل باقی تو چه بیجی یعنی روشا سوریه و روشا روجاوای کردستانه هم دبینن لی ایمه زبومه یا هری گرنگ هلوستا هرما کردستانه کامل بله بگمان وگو که کامیرانجی گوت جروجا روج حدو پیمان هولیر یک هولیر دو دهوک یک یعنی هولدان هرما کردستانی حرتم هیه دوی دما داویده یعنی گلک سیگنال دان و تشتکی گلکی بالکیش بو سردانا کک مسرور برزانی بو ترکیا یعنی بگمان بلکیش بو برجواندین هرما کردستانی بید لبله که شاعر رو سوری و هبونا کردال سوری و پیشروجا سوری هاتی گنگ شکرین دوی جوینه ده هر وکی دیجی ایرو رو و بهیست نونره کک مسعود برزانی نابی دکتور حمید دربندی هات قامشلو بکک مظلوم عبدی جیرو نشت و هر وکی دیجی به انا کسی جیرو نشت و براستی یعنی من جیدرن تایبت مبهیست گو باش بون و نرینا خدا دکتر دربندی گوی پیشروجه ببین یک شان و یک هلوست شه ببین یک هلوستا کردی دقال گوان الور حواله ما صديق شرنخي دبي نقي انجامي دقال مسلوم عبدي دي نانا صديق يعني وقوز دبيجن جي دركه راستقينا دبيجن و بيشروجه ببين یک هلوست فقط چون شامي و بيك شان بن هر وقت دیجی که میرزا یعنی پیشروج پلانک هیه نیچیروان برزانی سروک نیچیروان برزانی و هر شامه و بشرع جیرونه و بگر بزیبره هرما کردستان روجاوا و الورجی به هر وکیل ریبریا خسر رونه و به انا کسر جیرونه دیمک تفکرک سیاسی حرتم هی و هر وکیل دیجی ام دزانین حکومت هرما کردستان هر دم به امریکانره و به فرانسیاره گنگشا دیکن حرتم جی دبیجن دوی اگر سوریا پیشروج باشه ببه دوی مافی کردین روجاوا مسوگر ببه به گمان دلی والد سرمایه لی بله دوی یعنی وقت سیاست انا کسی جی خو هنکی بگوهره و ریبریا خسر جی خو بگوهره برنگ کی مستر دا گو بگین هف تشتن هف بش کار بکن سر تشتن هف بش جبوب کیمانی پیک آنینا مافن کردا لروجاوای کردستان زبکرم بس ولوش تبنيك سر مثلا بيكاتين سوري
يعني يرو من فيديو جديد علوي رابونه سرخوا دبيجي ما ام لقل شورشا سوري بون امنا حمي هوال بندن ريجيما سوري بون بس ام دبينين يرو افدس هلاداريا هاي تعديل مدكه كشي مدربينه كشتنا دكه هجر هاتو بردوام كر امي دستي خبابيجن دولتين زلهيز انجا مي باراستنك ناف نتوي بخوازن يجبو علويين هي لسوريا ديمك حي ترس هيش حمي اليافه جو اف دسالاداريا كاتي نلقر خيال وخمن ملت سوري به انجي قال سوري به هجا براسي نولو به ويتمنى قال لك كرد به ليبلي ام يعني يا هري جرينج مره مثلا ما كرداي قالك ام كرد ام ايرو روخو بتشسبين وقو هبالك يقول افسيه روج وحطانا جي ما يكهل وسط نداي بهفره براسي جيم خابني قالك بالستريم وقت شاندك ام كيماني دست نشان بكن جي همي بارتيان جي كسن سر بخوجي انسان هنن اكاديمي هنن سياسة مدار هنن كارن تيكا بالناف وادي يعني شاندك اگر ام بيجن 14 حبن بلا سياسة مدار هبن بلا كسن سر بخوا انسان هنا قال لك خبات كم دوار سياسي دي المال خورو نشتين نا بارتيزانن او كارن دو كارن وابكار بينن جبر قال لك هزرن قنجي باش جبونا توا كرد لجنبا كسا هي دي هم واجد يخنا فخده بله قال لك سپاس ام زانه کو حرمت کردستان ج 2014 وردا لوی شهر حت پیمان هاتن شکرن نبرا انا كسو ورزبريا خسر لهر شارجي لي خدي درنكتا وانا هاتخ يعني نكتا اوكي خو ايش كي جا ليفات ببرابه لي نكو هرما كردستان الثاني حمي كردستان خوازه وداخواز دكه شد پیشیا جولانی داجی و پشت جولان حاصنا جولانی جی حمي سياسة مدارن كردستان بسرانسر كردستان داخواز بكن و هر دو عالي لهاف بكن يجي كرد لهاف بكن انا كسو رزبريا خسر و هر ريخستن درباي وانا لهاف بكن بيك هلوستكي كو بكاربن دو زاخواب سروا بخن كو بچن بكاربن بهفرا رونن بهفرا بازاري بكن او دبيجن جي كو اگر وسانه به ام تبه براون داکن اواجی خطریه کی مزنه جبوی هم هلوست هرما کردستان کو دیاره ام تبدزانه کو جناب ته ما مستعل باقی جی باسکر برپرس برز مسعود برزان عبدالحمید دربندی کو ایروچیه به مظلوم عبدی را رونشیه پاشد انا کسره اجم او کی چوابیه ام هن نزانن لام دزانن کو جبویچیه ام دزانن کو مسرور برزانی برادای نچو ترکیه به اردوغان و به قرب دخوازه ترکیه بجی بسری خواه وسا شونکی وسا او کنبو و هر وقت جنابت باز کرد و برز نچیروان برزانی سروکی حریم کردستان دبچه شامه و او جیب د بیان خود از زانم که گوته بود چپ که سر وانا حاضرن آمادن که وانا پیک بینن لی اوه همه دمینه لسر ریخستن و پارتین می روژاوای کردستان برپرسن روژاوای کردستان یعنی هر کس لپشتوانه لگل حریم کردستان جی ام ویاجی و ها درباز بکن درباز خالقای دنیب بن لا والله بري قد درباسي خالي بذكك اگر تستجدن تنبب برجع هوالي مفرات دريعي تشتكي بالكيش دبيجي يقولوا حكومتها شرع حكومتك يعني براسي مراوغيتك يعني يقولوا فنفوت هذيك تشتكي راس ما بيجي لبلي او تشتي بالا ويدك شينه بالا كفرات دكشينه اب دولتين شرقيه وغربيه جو تشاوا تين حمي سلابا ليدكن وسردانا ويدكن وبشتفانيا ويدكن دبي بالا اكيد كشينه وقول بيجن رنجي برسي دي خويا كرم تشمع مساله شي دبي سكارم بس تشتكي شكاك فرات بيجن يعني او تشندي دولتين هاتن ورجي هميجي بناف كرنين جو كرد دبي ما في وهبه ابجي باشي جالي كيف جالي جبو مجي باشي
وقتا وزير الدربه يا الماني واحد بيجي وزير الدربه يا فرنسي واحد بيجي امريكان واحد بيجن دبي هاجر تشتك ببد هولندا وساد بيجي ايطاليا وساد بيجي هولندا اسرائيل واحد بيجي باش يعني براسي بلا سردان شي ببن او بخجي ايرورو وقو بيجن ترازو دكن چندي جروبا ها يادا سلدار وكرنن دوی جهيدي چندی کاربن کار بکن باش کار بکن باش خراب کار بکن بگمان نرینک منی جدا هی یعنی دما کو امریکا دست خوکشانج افغانستان خوست روسیا به بترسینه از باورم ایرو رو بلکی نرینک دی هی انه اسلام رادیکال اللي حميد جهاني بلام درفتي بدن وام قال لك جوان نترسن بلکی کاربن خو بگهرن بلکی کاربن تشتكي باش بکن يعني كارين رينك أوروبيا وغربية يعني أنجي أمريكان الواهبة إنه بلا أفكاسية هابن هم چندي نفسها وادريجي وكارن دسلادارية كل دولتك بكن الحريمة كيتاني وقت لبي يعني كاربن رين وهاجي هابن وادبن اختباري ده يعني حكومة دسلاداري بلي لدبام جدينا أو كيجي جديرنا كن أو إيطاليا جديرنا كن كدروش سيروش بري الوي جدينا كيبو كحمي ولاتن أوروبا الويبون گازی ترکیه نکربون و آوازی او که دیده مرفا یعنی پیشبینیه که دیده مرفا که بر که ترکیه دستی ناف دستی جولانی دایه وانا نخواستنه ترکیه بخنه ناوه دخوازن پیشیا که کنفرانسا که جولانی بحث بکرد ناف سوریه دا بجبه و بریارا دستوری و نظام کشتی و سبده دخوازن اوانا بخواه پیشی او دولتنا تبدن هم فکر دواره سوریه دا و ریا کی داین پیشیاوان و برن ری تسکیم بیجن گره هم ویا بکن و دوی داجی ام باور بکن و ام هیوی بکن که ما فکر کرده تیدا پاراسیه نه بگمان بله اگر تشتکی دن میوانه ما نه بیجن دوی مجاری دا ام در باز دا اتکاری هر خاله خوی اسیه تمام هرچند ام ده همی خاله خدا هنکی تشتت بحث کن لدیسا جی ام دیسا بزورنا خاله انجام جوینا دنابرا سر کردن انا کسه و سرو برزانی ما بحث کربو لدیسا جی ام ایکو میوانی ما چه آگاداریه وان لسروی مجاری هیه اگر بکاربن برای کرم کن قركك مصطفى او هناك نمشي هذا الجميع بله سپاس خود او جبینا شاندا انا کسب سروک مسعود برزانی را البته چه بو هلگوری ویل جمعتننا ل وک امزانون بره اونهاجی البته سروک برزانی وک به گارانتورا جامیر چه شیرات الجمعی هنه جامعه کی ام چه بیجن یعنی مثلا پسنیوی بدن دیار او خمخاره گله کرده یعنی الحمو پارچان و چشتی کل دستوان در کون دکن و ای کرده می سوری بر کرده سوری جی گله وقت آلیکاری آوان کرد هین شورش برزانی دا برزانی نمر دبی ون ام دخوازن هلوستا وای یک بی و چیز دست مدر که بی ام مجوارا بکن ام پشتاوانه ام نه چیزی هندکه ون دبین نه و شانده که دشیرن مثلا مسرور برزانی چو ترکی سدی صد یک مجاران سوری بو و روشا گله کردو او ناس و دوست وانا پرن وانا جامعنا وک ولاتک دولتک داینوستاندن وان هنه دوست وانا پرن به امریکیا را فرانسیا را بگیان را ددن و دستیرن او وان آگاهدار دکن و جوان دخوازن پشتگیریا گله کردستان سوریه بکن يعني او ناكن يعني خرا ناقرن واتشتانا او دكن ويجا واتشتي مثلا هاتنا حميد دربندي ل
قامش رو تشتكي ني هلبت وأوكا آليكاريا كني وجوارا ما كردارا كردي ما سوري ديار دكن أم هنا أم بشتوانا دبي وان تشتكي بكن يعني دبي تشتكي به هيفيا ما هيكو براستي تشتكي به أمجي هلبت أم خاصن أمجي نبيدا بحبدقين أم و بانده بانكي تشتكي به هالوستك شيء به براستي بتنه تجارة أو نابه وقت به مسألة عسكري أو هنا وانا جويني قد شاكرن بالشرع أو رايجر أو وادر كتي نظام قوية تشنا السر هذا نكرنا لي وقت كرد وقت دوزا كردي ما في كردان پیش روزا سوريا پیش روز و دستوري ده او تشنا قال لك جرينجنو مهم يعني إيرو او فرساندا كوز دس مهره وقت ما قوتي حمو زاننجي و كاريساك بي يعني نظام سلسالي دن او فرساندا كواني دس مكوي ندياره لهالوسط يك وهالوسط هرم كردستان يعني چیز دستوان در کباب آلی بخوازن آبوری جی دکن و هری وقت به مهم او سیاسی و دیپلماسی گلک پیشگیری عمل کنو و دکن جی يعني سپاس گلک سپاس برز دکتر کامران تو آگاهی کی جناب تو دیواری ده نه نخوازم تخمین رو دنکم به فلانی گرک هانا گوته با و الانی هانا گوته با نه از نکه مصطفى و نه یک جبه هم دوی جواته دا نبش دار بون و از حیق نادم خواجی ببین دوی جواته دا چی بیه لی به گمان وی هاتنه که دکتر حمید دربندی یک جوی عجب نابا وکی دیجی انا خواهد تشکی بیه بله بله برز ما از دبیجم ببوره از دبیجمش بر از اندام انا کسیمه و حوال وقت به آگاداری هلگوری جمعتنه لی تشتیکو هاتی گوتن ام ون بيكبن وقت هرتمجي قوتي يعني سروق برزاني ام بشتاوانا مسألة أوى يعني أو وقت تشتي هري قرينجش مرة يعني بله او قوتنا دم بياي كردي دا هاتبون نبيساندن هاي مجده هي بله برز ما متعلق بله يعني براستيجي انجام ايرو وقو مقود دياره هاتنا سردانا كك دربندي هر وكي چونا كك مسرور وهاتنا كك نشيروان برزاني بيقومان قوغلك شيرت جيل مكرن يعني جماعتنا كسوا قوت قو فرصتك يعني زيرينية قو في فرصتك دس خو در برندن دما هستيار وبراستيجي ايرو افصد سال ام دبن دستي واحد شار دولت آدمين اگر ما درفتا زيرين مجلس خبر كاربن صالي دي جيد بن دستي عربا دبن بري انا من حرتم يعني دناف جوات سياسيه تايبتي انا كسيد بيجن يعني وقتها ولي جنبلات درج بو درزيه خو بباريزه تركتين بو تركمان هندري سوري بباريزن علويه تركيا باند كنج بو علويه هندري سوريا بباريزن چما هم کرجی دبا گرک پیشتک مجی هبه و پیشتا مبراسی رو هم برای خوددن هرم کردستانی و کک مسعود برزانی و هر دو بريز مسرور و نچیروان و براسی جی جامعه را با تقصیر ناکن يعني هلوسك قال لك باش دا و میبیدارن گو اجا خلق مل هندره و جاوای کردستان الگوروی هلوستا وابد تشتك دي هي خوش كافاتنا برسك كده دبي گوشترن نافخویی لهندري سوري چه به هگف د سالداریا کاتی نبرنگ کی باش کار بکه حواله کی مدک ما مستحواس محمود دیبدگرین د بنا بلکی شر نافخوی چه نه به بلکی شر نورو بچوک چه ببین اسکارم تشنا بیجم کک میرزاد و درباری دج بو همی تماشاوار نیجا یعنی رو وقت جی درزیات خوازن د بورن شک خو سلاح خو تسلیمی ممکن و ام پیشروجه ام کاربن گفتگوی بور بکن د بنا گفتگو مربک ما في ممسا وقربت باشرم سلاحي خو ددنوا يعني بجهه نباوريه ديمك نباوري ببيع حكومتها كاتيله هي هر وقت دي علوي وقوميرو قوت علوي دركتن دبيجين هقد امنين باراستن برنجكي خشك وديار امي دس خبابجن دولة زلهيز عن دولة نافنتوي باراستنا نافنتويش خردو خازن وقت بيكاتي قصدي يعني انجي هسدي انجي حزب ديمقراطي سوري حتى
مثلا سلاح او براستيجي هجر سلاح خو تسليمي في حكومتي بكن بشرط ومرج ويقول لك تعدي بخل يعني قالك انسان زانبه يعني وقتها حتى ما في تدست بخت نكار بسلاحي خو دس جي برده وسلاح تشتكي قال لك جرينجا وسلاحي هسده جبو ما كرداجي هيزك قال لك خورته ارينا بنابي كردايه بنابي هريما روجاوي فراته ليبلي دي ساجي بنابي كردا د مديا جهاني دي ودمديا عربه دي بنابي سلاحي كردايه هيزي كردين يعني قالك مسألة جي يكبر بالشعب السيناء حتى في الله الجمة مسيحية الجمة يرو قال لك بترسن جفيدة صلاداريا كاتيدي جو هجر بفيرنجي بردوان بك بفيرنجي إسلام راديكال بردوان بك قال لك بترسن ويتعداك مزن واببن لقل جو هاتن باراستن انجي تين باراستن جي حكومة فاتيكان إيطاليا انجي حمي دولة أوروبية وأمريكي ليبلي بترسن يعني كارن تعدل في لها بكن ومديد شاوى دار صرصاري باجاري وخستبون عقد بيفكرون بلك بله گلک سپاس ام درباز بن خالق خواهید دنه اگر بینن وی داره بله هرچند لبر دبیجه دوی دیمنا نو ده روشا عفرینه و پیشا روژاوه براستی از خمگین دبم که دوان دانوستاندن انده حتی انها کسی که بسا وکتری اشکره که بحث عفرینه بکر که عفرین پرچکی کردستانه و دوی چاره سوی ده عفرین جی جارکی ببه وک هرمکی کردستانه و وسا بمینه حتی انها که او طرفین که دبیجه نه جهردو عالیه واجی یا جحمی اوکن سیاست مدارن کنها دوزا روزاوای کردستان اتکن از بخواه نابیسم از برش دکتر کامران بپرسم ازبر که هم عفرینیه و هم جی زیدتر های ویجوی هیه و بخواه جی هیشیاره که سیاست روزاوای کردستان جی باشتر جمع باشتر شوپینه دوی وارده بکربه جمع را تشتکی دنگی خوبک دکتر کامیران پشتی حشته چله و روخانا رژیما الاسد روش لسرانسری سوری هاتا گوارتن بله عفرینی به تشکی هستار نبینه روشان عفرینی هر اوه چتاین تروریست ناندوز اب سر ائتلافه دا ایکو فرمانه خواش دولتا ترکیه داگه کرد سکین هنجی بردوامن ده تاوانن خوادا عفرین وقت مگوتی برای سدی نود هفت نود هشت حلقه خواه کرد بود یعنی هرمه که کم وقت ویل کردستان دواره نژادی دا پاقش هبون یعنی ایرو بلکی سدی 23 کرد مابن یا نمابن ایدن عربن و هن ترکمانن خلقه دواره دن هاتن الور هاورده بونه هنو هنک ودگرن مالد خواه پشتی وان هزین تروریست اکو بسر ائتلاف و دولتات ترکیه و دین که اف خلقا ودگرن ایدی زحمتی دینونا پیشه وان که اونا وگرن خلقه مای کرد اکو ودگره عفرین نمازجی پشتی که او هزنه تروریست ترفعت و منطقه شعباء نافله دکن برن پر کرده مای عفرینی الور بجیوار ببون روین هنک نخواستن هرن رقه یا طبقه یعنی هرما جزیره و گرین مال حیان هاجی پرانی وان مالد وان ندانیه یعنی لجم مروه خواه را دزن مالد وان ندانیه جبر ویجی روشا سوری راست هاد گوارتن لحرما عفرین تشتک جوه گوارتنه ندی تنه تلویزیون ده بینه که رژیما اسداتی رو خواندن یعنی هسته تشتکی نبینه تشته تک و تن خلق به هستدار بیا و ریک نهاش عفرین حیاب حلبه وکریه دکانی هرید ده هرمی ادلب دا که اوجی بدست حتی شده هیئت تحریر الشام دا دوره دکان هن حلب و وگن برای او ریکاجی قطبو نه او ریک وکریه لوکی دن سیستم کاری و در هر وک بریه یادن آکو جوه زحمتر جوه استمه زحمتر که حیان هاجی هزید کردی به هر دو آلیه خوابا یعنی عفرین لجموان پش گه خستیه بایی کسی نخما عفرینیه یعنی حیانی نهاجی کس چهره نابه یعنی که هن پارتین کردی هفته جروی دن وقت مگوتی
لسر روجلاتی فرید دندکن عفرین لهری روج آواه يعني كاس جراعي في ناري جخا بريجي مدبو از ديسا جي دبهم يعني هيزك هبو كبو سدم عفرين كات في روشه او جي هيزا كناف الخاكري دارا ذاتية او اكتورا كي جرين بقو عفرين كات في روشه وآلية دنجي مخابل نهده ونا ايرو تدبي قاي عفرين نبشك كردستانيا وناوه داغركاريه وتشتك العفرين دبا نينا سر زمان جي اگر تیناجی دبی هن ریخستنن لشکری وسادکن هنک معنی خواه پرک جی هنه نوسانه چندین ریخستنن هنه لعیفین چک هلگرتنه و بسر ائتلاف و دولتات ترکیدنه هموش هف خراب ترن همو یکی باشتر تنه جبر ویجی وقتی هم دبیجن هنک ریخستن هنه معنی خواه ام راستی نابیجن از هیویدارم ایرو بری سبا وقت مدست بکا گوتنا خواده جی گوتی دوزا ما دوزا کن نتویه ام خلق کن لسر عرضا خانه کو بشکیش کردستانه ناوی وی عرضه روش آوای کردستانه جدیری که در باز دکه ورا قامشلو ورا عامده ورا دربسیه سریکانی گری سپی کوبانه دگنده بابه و جرابلو سیوهن گنده عزاز در باز حیات دگینی عفین اف روش آوای کردستانه چه نابه پارتیک ببه از پارتی کردی روجاوای کردستان ما و حرم که پیشی حرم که بگره دوزا ما یک ملتیه یک خاکیه دوی جدیری که دا بگره حتی نعیفین که میوه از دبینم ام خیانتی کردیتی و آرمانج پارتی انخواره و آرمانج بنگهین و یکم پارتی کردی لسوری هاتی دامزرانند 1957 داد وش 7 اندامنوه دامزرینر 4 جهرما عیفرین اگر ایرو عفرین و سریکانی و گری سپی نه سر نشانا خبات ما یا نتویبه باوری من ام ندل سوزن به آرمانجن و پارتی و 1957 آتی در مزرعه سپاس گلک سپاس بله دکتر مصطفی از دم با جنابته از پرسه با آواکی دم کم گلو چما ريخستن ما بارتين ما يجي يكون هذا دعوة فدراليزم دعوة خد مختاريات يجي ديفيجن دناب او كده هم حمي وقت بعثة لهفكرني بعثة باوكي إدارة نورا دبا يجي سيستمك نورا دبا بعثة عفرينة تنر نافقوتني واندا يجي هي جهبت جنابتك كتشد بسجارة سپاس هلبت انا كسي وك انا كسي يعني هلبت وقت ام سر ببيجن اف حد عالي كي سبب وكي تشيبو او ديارش حمو كثيره انا كسي وقت كارو خبات خدا و كارو خبات كل ولاتي وقت به للدرجه ام دكن عفرين هرتم ت لسرته گوتم سرته اخافتن عفرین وقت به پارچاکی کردستان پارچاکی وقت به گرینگ ج کردستان سوریه او بشکه یعنی او کو نابجنو نه گوتن او دکن مسئله ائتلاف ایجار انا کسی وقت به پارچاک ائتلاف انا کسی کاری کی سیاسی که انا کسی کاری کی وقت به آشتیانه که عسکر متن او ما با گروپان آورتن هلبت رفنا قال لك المدن ولا برسبي من انكس حيالي نهاد دبي اف توانين كل ايفيد دبي هنري خستن دكن هنري خستن يعني معناه خبر خستن هنا استمي ناكن از فيد بيجن برسبي دي بدنا تشكيدن برز دكتور كامرا ما برسي فهم كريا كان بليرنكا ما دكتور لا مجي فهم كري وقت ورخنيكو اوتين ام مسئله والله داگرکریا ترکیه و اگر فایده لدوزا کردی لسوریه بکه و لعفرینه بکه بخوده و زودا بگوتانات تشنن دیپلوماسیه هنه تشنن وقتی داوریستان لی حوال مد ائتلاف دا برو شف مسئله و توانه کو چید بنو خرابیه کو چید بنو لحمیان و قال لك جارا و داوی هلبت وگیان بهستو کار انا کسی وقت بی و کشاندن وقت به جمع دادن کار پس سبب توانی کو چیز بن عفرین یعنی عفرین
تم خالص سرکه د کاروبار انا کسی ده وقت مگوت یعنی انا کسی نه لشکر خر نه وقت عسکری او وقت هرن وقت به شری وام بکنی جاب رنگی دیپلماسی هبونا مجی وقت به حواله مد ناب ائتلاف ده لترکیه او تشاناجی تم دهاتنا گوتنیا ایرو مثلا ل برجهين وقتك هلبت اونا قال لك زحمه العفرينيه جوهرتنا كديموغرافي تشكرنا او امجي هلبت دجي وانا محاوله كرت او تشانات شينا خوجهي انا كسيل ودري هون خلقوا عالم كبير روش جيانا خاطر خاطر جبوي كاري بكن ونزانن ايروجي نا بشتي واق جوهرتنا كتشيبو والنظام هلوشيه الباركم حفت خوجهي هنا خلقوا عالم بروش افكار كي جامير هنا بروش افكار كنجبوي او كسيكو الشهبه او جيدن وقرنا عفرينيه ياردمي وان بكن كارك زحمته كارك وقت بي انها ثانيه يعني وتشيب دوير وشيدا خلقوا عالم هلبت بترسه ل بروش جامير هنا كاردكن مثلا وكسي هلبت عربي هاورده وقت بجوان مالك وكتيك داخل وان خلقوا عالم وقاعد مالو خو مارا سر وقت مالو ملكه يعني كار دبي خلقوا عالم نابينه ولا تسد دس مدركبه او بروش كار دبي هم سياسي هم دبلوماسي دري منظمات دري دوسو حواله مره مثلا وقت به کردان ری اروپیا را جبوی فشار سروا وای گروپ تندرو وای کرد منها مقوت او و رخصتني ما او حوال کار دکن بروشه ل وقت به زحمتیات بین البته علی کاری و یارتمی جوان گرگه لملت وقاعدة قال لك عائلات وقاعدين وقت أو هجمارة أو الجمتنا اللي بالسلام حزارة مالبات وقاعدين أم هيويكن وقاعد جد أم دي وقت بالسر بخابتنو وياردمي بكنش بويكو ملت ما إيرو ملت ما عفين وقاعد جواري خا حزرتنا أنا مالبات بله تشتنا تقول شو؟ قلت دبي سد حزارة مالبات وقاعدين عفين بحزارة بسدان بحزارة وقريان عنابين صد حزارة بسدان بحزارة خلق وقريانة وام هيبيت كن وقرين أن وقت بي ياردمي بكن آلي كار بن خلقوا عالم وقري شنو وارقة هلبت وقت موجود زحمتي وهناك او عربي تندرو كتنا مالي وانا او جي دبي او بكن يعني دبي ام بردوان بكن او كسانا وقت بي جور در كبرو هناك وقرن اجي بشتكو رژیم اسد هلوشیا هناك عرب او جوان ضربت قرنا جوار خو او جي وقت به حسان کاریا که زحمت او کارکی دور و دریجه هم هیویت کرد و باشتر و باشتر به بله هر چند تماشاوانی مرد پرسن هر وها عینی پرس سری مداجی هدو که پرسن ما اطلاف مایه که هجی انا کسی خود بجم دینه یا جی خود هجی تیدا بهیله يعني پشت روخینا بشر اطلاف شي روخ یا اطلاف شي تو او كي مخالفتك وين ما يريد اجا انها انا كسه خو بجم دينا يا جي تدا تشاو فيه اره راست او سر برد بجمي يعني بري كو رژیم هلوشه او مثلا هبو ايرو جمره انا كثيرا نقول لك وقت بي جرينجا او يعني ائتلاف هيتن جمره ام وقت انا كسي كار خود كن كارو خبط اخ جبوي پیش روزا ملت كردو پیش روزا سوريا او نا ايدي نت برسيا بله گلک سپاس جواتا ان کسی چه بو پشتی روخانا اسد داخیانی درکد داخیانی دا ان کسی ده بیجه هیجی جیمه ده ناو رکبریه ده ناو اتلافه ده اف داخیانا جواتا امان عام ان کسی پشتی روخانا اسد و ما مستعد الباقی جی اکید جمع باشتر زانه بله ام نبین جمع رو اتلاف نمه
يعني هالوستي أزدري خستن كده هم هالوستي وتشبه أزي برفديريا وب أني مني هالمشتي بو أزي برفديريا وبكل بله راستي دفي ولا بوتل قال سباس دكتور كامران لا راسته بوبر بس دوغوت انا راسته ام دبيجن ما بريجي قوتي يعني تشتكو ما ائتلاف غوري ورخنا وتشتكو هاتنا قوتن وهلبت او هنا كان the media وهذا بس رحنا وخاينتي واخانتي واول ما اذكر لا انا كسي اذكر ل ائتلاف اذا تشتكو انا كسي او عربي هلبت شوفيني او تجاره نافي كردان ناخذ ببيسن او تشنا باش كرن ام نابن وقت تشنا مازن كرن لتشنا ركفتنا جيشنا كوكو ملتكي هي نافي ملتكي كرد البدره ما في وقت او اخوانا پیش روزلا اگر دستلاتریا چه اگر او بن او هنا قدم من دبي ما في كردان دستوري ندا ورنا بجاردن بله قال سباس ما مستعل باقي دبي مجاردات تشتكي كوبيجي كرمكه سپاس بری ویزی سر مسئله تلافی و دکتور کامیران آنی زمان براستی جی زانه او حجت کوای سیاسی هیه انا کسی دبیجی اریر رو تلاف شهفت کت هلوشیه وزارت ترکیا بیرو و گرتن لی بلی دمینین او کسین گود تلاف دکار دکرین انسان سیاست مدارن حوالن کارب روژا کج روژا یک جوا دو جوا ببن برپز لسوریا ده اگر جانا بخلص علاقتها مذهب نما ودم يعني او هبال بوجي قدام نعم بلا وك هبال دمينين يعني كارن يرو ايات بقلب امريكا تيسا ائتلاف ورينه هون دجديف لا الشرع ده كرم كن دولة بريفا ببن يعني وك احتياط مثلا كدكتور كاميران يعني او دخن برشعبي خدي يعني بلا هبال دمينين او نما بنابي ائتلاف يشتغلن او كان كسيد يشتغلن وحميد زانن يعني كواليشون ائتلاف خلاص برافيتي بوشو قضيه دبل او مروفي مهن هنن حتى الشرع بخد بيجي دبل ائتلاف مناخنا بخده دبل او كسي قد ائتلاف دكار دكرن وقت سياسه مدار بلا كرمكن علي كاريا ما بكن بدولتي افا بكن ازبقر معفرين كك ميرزا شار خالي مهنن يعني دمجوا الشرع برسين دفيديو كله كرده طبعا مسلاك فرميبو مسلاك كله تايبتبو جي برسين درباري عفرينه قونا عفرين قرق بقرج خلكي ويره وخلكي وي او ديموغرافيا سكانية قو تشيبو دبي خلكي حميلي بقرج يعني براسيجي او فيديو كرد دل شازة يعني دلي ما رح حدكر يعني دل خوشية دا ملتي كرد انه باي اف شرع حقت بيش روجي بمين السد صلاة دار باف سوز دا يعني ولو سوزك بدفكيبو وكي دجي اف دسراداريا كاتي چون عفرينه خواستن ويج تاخن بن دستي خوده لتشتي بالكيش واليه جو ايرو العفرينه قبول نكر جو اف هرم ودستي مدبه ديسا ندا يعني كان دي بي والديه واهنا شوا واليه كي خديو بكش بو تماشوان زانبن يعني بله واليه ترك يقول عفرينه دسلاتداره نه او دسلاتداري نقص دسته دسلاتداريا كاتي رويا قول شاميه جماعه احمد الشرع يعني تشتكي بالكيش كك ميرزا ديمك بلانك تركيا هي يعني مخابن اسكارم فيجي بيجي ما بيش روجي بفيرنجي بردوان بك وهريما عفرينه بيش روجه هريما عفرينه ببوك لواء اسكندروني تماما وهمي تركيا وببي يك دولتك داغير كر يا عفرينه جي كردستاني فقطينه تاخذ تكا بالجغرافيا تركيا ده ليه بلي تشتك دي هي هجر بلانك دي سري امريكانا ذهبه دي سري دولتين زلهيز انه بيش روجي دي روجافاي كردستاني درست بكن براسي ويدمي تركي بستين عفرينه وعين وي جغرافيا هريما كردستانا روجافا يقول سرانسري باكوري سوريا هي بحبيب جينن يدوغي يك دولة روجافاي كردستاني هجر اف بلان دهندري دمجيه امريكا دي ان دولتين اوروبي ان روجافاي هبه بله جبو كردا يا جرينج اوا كو بارتي وريخسن سياسه مداري ما كلوي ان هالصحينه اوانات تشد خوازن اوانات تشد خواز كن لسر عفرين جبا عفرين
جبو ما یا گرنگ اوه یعنی سبب دسبه کچون به جولانی راجی و یا جی به امریکا راجی رونشتن که گوتن سینور کردستان سینور روجاوای کردستان عفرین و پیبا حتی جزیره و حتی نزانم که او چاق جبو ما دلخوشیه کی و او که هیویه کی هی اگر نه ولا خلق نه جولانی سبب دسبه که تکره جولانی جوان راجی دیله و تکره امریکا جی یا جی اویدنا جی تمام به جهما لحاف بکن برای جوان ربنه اگر هم کرد سیاست مدار ما کرد به داخوازه که وسط در نکرنه توش از کارم سر وی کانال بیجم و از خودیه گوتنا خومم اگر تفکر سیاسی کردی چو گنگشه کرن بده ده سالداریا نو اگر اب بمین سر حکم و بحث عفرینی نکرن اف خیانته هری مزن دیروکا تفکر سیاسی کردی سوری بده بله هرما کردستان یا روجاوای کردستان او هرچی پرچمنن یعنی هرچی پرچمه گو گریدای نبراوا گونده هرما جزیره هرما کوبانی هرما عفرینه اگر او نبیجن عفرین تنه او جبو خاطر ترکیه انج بو خاطر سیاست دی او خیانتك يا هري مزند تفكر سياسي ده هر وها او جين برنامج کی میں دنے دم باس کرو او جين کو حافظ اسد اج کردا والا کرو عربا خستبونا وان گوندا هر وها دعوه وان جي اجا لكن او جي بيسوسان من عفرين بله يعني انا ابو ببر او تشتانا وقت بي ديار واتشتانا تجارش خبير نبن عفرين نجي او حزام العربي او كمبرا كوتشيكري وهلبتنا سريكواني وجريسبي او واتشتانا قد نظروك انا او يعني كاك عبد الباقي مسألة خيانته او خيانته وقت اول جمعتنا كسنا درسنا وكسنا او دكتور مصطفى بوتي وتماشافان شاج مفهم لكن هذولي رو تمثيل ملتي خدكم وك نونري تفكر سياسي كردي وزار مصر ماسي بس بحثا دو هريمي كردستاني بكم كوباني وجزيره وبحثا عفرين نكم اف خيانه تجمع ازفيد بيج انا اجيد بيجم فكره تجاره ناتي نسري من ناتي سري كاسيه عفرين هارتاكي وقت بي سركز او كردستان السوري بله بيجومان بس كار طرفك بيجنا ولا يمن تشتي بس روجافاي فراتي تخوضن عيشة عفريني نما خلاص عيشة مزوانتنا وكس وقت بي حركة صار لي أزوك أنضامك أنا كسي أدبيم عفرين وبريديان عفرين بله أموارن خالا خواهي داوية خالا ما داوية اگر بله دكارن يكتيا كردن روجافا دمكوتيا ام جيشتن كرد يعني اوا پیشیا مهکی مهونی وکی بره پیشیا جولانی بدجم چولانی ل بر هرکس بزنم بحثا کیتکن پیشیا ویدا البته هبدیتن هبون دانستاندن هبون نخوشی هبون تبلی هبی هبون زن چه هبون اوانا هر هبون ایرو کم بونه پشتوی ایجا گلکی رخصتني ما أنا كسر وربابريا خسر بيانك أوانا قال جرا هبديتنا تشكرن وهروها بارتين كوز در بايوان هردو عليانا أوانا جل قال جبو يكتي جبو هفكاري جبو كو ببن يكتن قال جرا هاتنا باه وهروها إيرو كو أما بهيش برپرسه بارگاه رزدار مسعود برزانی جهر بوی مبستی چو به مظلوم عبدی را هبدیتن چکر و هر وها دبیجن به انا کسی راجی جبوی او کی هبدیتن چکریه اد خوازم بزنم که ام حتی انها گیشتنه که ام نزیک بونه دور بونه لکیجا خالی ملحب نکریه کیجا خال مایه سبب چیه اگر بکاربن میوان ما برز دکتر کامران اگه حیات جایی هم پیشیشتر پرته اگه نازم چون با برز دکتر مصطفی جبر کو اوانا درک دنا بدانه برا او بیجم پاشم باخ کیفاته بلو بیجه دکتر مصطفی ایتا جنزیک با جبر کو پیوندیتا نزیک به انا کسیرا ام حتی ها گیش نکن بخوده کار دبه یعنی کار زورا دبه نه مسئله
هلوست و شاندك یک وقت به بناوی کردی سوری چه آلی انا کسی دا و پانکی و پارتینج در وایوان هر دیان لسر کار دبیه مسئله نها زو عجله و ایرو سبا دوه مسئله سیاست و دیپلماسی او عجله نه او دوست هری باشه یعنی البته دبیت چه دبیت به هفدگین وقت به هلوسته که به وقت مجاری هری مهم چه خوازن ایروز چه بخوازن وقتی هرنا البته بریگی دبی شاندک چه و هلوسته چه و ترا جوان چه بخوازن ایما دیاره ایما فدرالی دخوازن هجار مری وقت به تشتی هری بلند و خواسته که وقت به هری بلند و داینوستاندن چه بیجر و او ببه یعنی مجبورن وقتی گفتگو کردن دبی تشنه مری او وقت به دا کردن او ایقا دا کردن لی مثلا ایما کردان ما گوتی یعنی تخوازن او جی پانکه او هلوست اوان حتی ایرو ندیاره مخابنیان او یکتیا گلاند خوازنه و يعني اللي هجر فشار هنا لحد آلیاجی البته وقت ما قلت باشور و سروک برزانی او دیگه دبی ون بیک شاندکه یعنی دبی هرم بیک شاندکه نرن و قال لك زحمت به ام والتشتيكو دخوازن وقت بیج ملتی قرر ام پیک بینن يعني هجار الهيفينا وهيفي دارن كنتشنا تشيبن امريكي وقت ما امزانن امريكي لمنطقه فرنسي دخوازن اوجي هلوستكي هلوت تشنا تشتي هري مهم هري جرين تشل خوازن ام مساله يعني وقت ما قلت آمد دياره او طرفي دن هجار الهيفيا وانا اوجي وقت به ومساله گفتگو بکن و ورنا وقت به هوله و ام بحضر و مثلا قلت تشنا هالجوري هنا وتشتي هوركو او دبي ام سر هبدا بكن بريكو ام هرن لي اوجي ديار وقت بيجرجا ومثلا وشاندا او شاندر سروک برزانی البته اوجی لورا اكيد جبوي كاركي يعني جبوي فشارك جبوي شيراتنا جبوي اوجي بنركام مساله گشتي كوي دبي وقت به كرد هالواسطه خب يكن او بيضتنا يعني ريج دست ما تنا خنجوي يعني دبي هالواسطه ما يكبي وهالبس دبي امسر قصتك خوجي لهذا بكن يعني بوان اوجي نامش ام هذا وبيكو هالواسطه ما ونريني ما وكهبن اوجي مساله هلبت مساله زيادة او دكي يعني شد بيجن تعقيد دكي يعني ام هي كن نيزك ام هبدگين وهالوصا خو وتنگي خو بيك بله جلكي سپاس برز دكتور كامران لباتا دوی واردات چه همه یعنی از باور بکم که جنابت جنیزیک و گوهیت لسر وان تشتایا البته شیروبت جی لسر هنه تبنیت جی هنه که جنابت چیزی بله زونی ام کرد بیجن اگر دلی شویم بخوازه کنه جنیری تلمه چیکه یعنی این نیره بدوشه دلی شویم اما کردا دلی ما و یکیتی نلهوه ام یکیتی ناخوازه آلیه دمای سیاسی یکیتی ناخوازه یعنی اف 35 رونه رژیمال اسد روی خواه روی خانه و رژیمه را نقشه یا روژلاتا ناوین گیته گوهارتن نه بس آسوریه نقشه یا روژلاتا ناوین گشته گوهارتن مدید دورا چند روژا روشا لبنان چاوا بود نه رئیس لبنان هاتل بجارتن ایرو سروک حکومت لبنان هاتل بجارتن گو چند سال به سروک و به سروک حکومت روشا ایران چاوا روشا عراق یعنی نه تن سوریه گریدایه ام پارتی کردی هم روی خارونشتنه 35 رونه من نکنیه قحواق به هفدورا وخاره راسته هن پارتی هنه
دو قولی سه قولی هفته دبینن و مهاج گیاجی هیا یعنی هن پارتی هفته دیه پارتی ام بیجن لگور اداره ذاتی بخوا و خلکر خوا کوم دکن ام کسا کوم دکه او پارتینه در وی لبات نهر لی مبستا ما او گش بین جم هفته قحوا که بخن اگر دل بخوازه نه دل انجمنان اجتماعی یا کرد خواست هر تیکه ائتلافه که کما مستفاد دبی ام فدرالیت دخوازن ائتلاف لدجی فدرالیته بس ان کسد هندر فدرالیت دابو انا دیم خیر تیدابو گاوا کتی روشا جهانی و یکا دخواست کو انجمن نور به تبی از هنگیجی نپیراب ما هنگیجی ناب ان کسی دابو لی دو وثیقه نوبره هر دو ودا فدرالیت تنیه دو پیش را ان کسا گوتی از اعتراض دکم بسر به نقطه تحفظ دکم عربی دیویژن لی امضا کری چما دلی خواه خواست یعنی اگر دلی حرکا کردی خواسته باشی یکیتیک دوی سوپرنادر چیه ده چیه بکرا یه دن نها دکتر حمید دربندی چویه دهو پیر کک مسعود سروکاتی انجمنان اجتماعی و خواند هولیر بوانا رو نشت جروک هیا کو کک نیچیوان برزانی هر شامه یعنی خباتک جه آلیه هرما کردستان بو یک ریزی و یک کلوستی و کردا بگومان ده جی و ایرو جی و بری 10 سالا جی دهات کرن لی ام نه یکیتیه نه هر دو آلی جی ندبن وی آلیا یا وی آلیا هر دو آلی جی یعنی ده 2004 دا گاوا سرهدانا 12 آذار دست پیکری ده هندر در روژا دا گاوه شهید کتنه ده هند شهید کتن روژا دیتره که بچنا شهیدی خواه و شارتانا دیسا آسایشه رژیما بعض قرشین آویتن هند کس بریندار بون همو پارتیین کردی همو لحف جوین و داخیانی کما پارتیین کردی مجموع الاحزاب الكردی العربی دی بیجن و او جواتنا روژا نبردوام دی بود چما هنگی یکیتی پیویست گبراستی مال همبر و ایریشا هوف و رژیما بعث را وستی لی ایرو هبون نبونا کردانه ایرو کیسا کاتی کو ام مافن خواب دست خواهن فدرالیت دبا خود مختاری دبا ای مافقدن دبا یعنی کیسه ایرواتی تو ده ایدن کیسه کاتی امجی هف پاربن ده چیکرنا پیش روژا سوری اولات کی چواب امجی هف پاربن 36 و 35 تشتک نکرد ولا البنده فلانی ما و علانی ما اب چه نابه ایرو بری روژ سبا تفگرا کردیم همو آلیه خواه و خواندینه بقاسی و برپرسیاره بن لحفده روینن و بحفده را دوزا کردی شروع بکن امهن شامه و بینچه و باوری من اگر او وینا یک بینه هبه امگش وک هفته دفکرن اف فلان پارتی دا اف فلان پارتی دا باوری من فاقنینم همو اندامه پارتی ها سرکرداتی ابن ام گش وکبن همو کسی چونه بینه پارتی و گرتن و سرگون کرنه برچاوه خواه همو کسی که چونه راشتنه چک جبو کرد و کردستان چونه اف بحیثانی امکانن ایرو بیا کبن جبو خاطره کرد و کردستان و سوریه دموکرات فدرال کش دیده همو نتوا و پیکاتین اولی و کهو آزاد جبر ویجی ام لورجی داخازی ما اوه بانگا مجی اوه و ام نتنه درش ما بلند بکن و ببین ام هیوینه ام یکیتی چیکن و ام هیوینه هانا با و ام هیوینه ام گرک خبات بکن داق و کرد ببا یک ایرو بریسه با بله جلک سپاس دکتر ما مستعل باقی بله از بجم اگر برز مسعود برزانی بینکی تینکی نرمبون یا جی افبونا مظلوم عبدی یا جی آلیه وانا نگرتا ده مربی خواه نشان داو یعنی جبو هر بیتنا جبویجی از بخواد ده بیجم او کتی هیا نزیکونه کی هیا لی حتی ها البت درباوی نزیکونی هنک تلیجی هنک و ناخوازن تخنه نابه ناخوازن ورنه باید او جی هیا لی چونا مروه عبدالرحیم دربندی حمید دربندی عبدالحمید دربندی او که هیویه که دیده من که چریز که یا جرونیه که جوی در کتیه که او جامعات شیوه پیشی مظلوم عبدی را هردیتیه پاشه انا کسی را ادلجن تشتاکی او که گرمیه که هیه
وراس حتى انها قالكي ناكوكي نابروان ده قالك جرى مج او كيجي بيسيه انا كسيجي ما بيسيه والله ما انا خاله لهب كريه لهناك خاله دنجي هنا البت دوانها بيتنا در لهناك لسر هناك خاله لهب كرنا ودولة درواجي امريكا جي وفرنسا جي ونزان بري دنجي دبك وانا جي قلتن والله منها نكر برز مسعود برزاني تمر بخوي جاب شيء باوانا بلكي تبكر بحلبكي جناب تشدجه نا راست براستی جی حرتم زبیجم یعنی چه ریبری خو سر به پیاده به آنجی انا کسی به همه پارتی خو به دوی هر دو جی سیاست خو بگهرن یعنی رو وقت تدانو سندنه به حواله کرد که جارا ودی دو سیاسی نچو سری دمک غلطیک ده هر دو الیاد هی دوی تیجا سیاست خو بگهره او جن کی سیاست خو بگهره حتی بگین تشتنه بش یعنی از دبیجم حرتم دناف هر دو آلیاد جی دناف انا کسی دجی و دناف ریبری خسر انسان نانن برجواندیه و ناهلن گو کرد بگنف او انسان و انسان رو دور بکن جبر پرانیا خلکه جی هر دو آلیاد جی انا کسی جی ریبری خسر مثلا نتوی يعني بربشعب دستينن وخازن تشتكي كردات شيء بيت بيشر وجده فهذا مسألة هي يعني دبي حردوا عليه الهب ليه بلي يعني أزل قال لك مصطفى من يعني أنا عليه ريبريا خسر أو سياستها طوباوي مثلا براتيا ملتان ويعني أخوة الشعوب العربية جربيجن ودبي أفهمي مثلا نتوي ودولتها نتوي يا جبالة متشوية يعني أف سياستك برواجي يعني هستي نتوية كردية جرك أوجي سياسة خد دوي نقطة دوي خالد بقهرد يعني يرو من فيديو كيال دار خليل ديد يعني براستيجي جيم خابنيه وقت بهجا مشان دك شون دوي أوشان همين بيكاتين لناف مد دهريما كردية دوي أوجي بمربي كاكو يعني هجا عربن بيستو سي دولتي عربان كارب بشتبانيا وبكن هجا مسيحي بن أوروبا وفاتيكان حمل بشت مسيحية هي كارب مافيا وبيك بين بس تو وكرد تشتي خد بيك وري بتشسبي باشر أبي نافتدي بعزاتا وقتها حقي خمسة وقركر أبي نافتدي شعبك يرحمتي الوابنر شعرب بن شو مسيحي بن يعني بس وانك كلام دي يكيتيا كرداد دي ديالوكا كرد يعني مثلا كان قالكي جرينجا يا دواز بقومان يعني بري انا كسيت شبو جمكك مسلوم عبده بهبونا امريكانو فرنسياره وقهابون قال خالان وكي ديجي انا البندي في ديالوكا يعني رو لرونا ايجا بهدور دانشن او دبيجن يعني حتى امريكانا جوار قلت بو دبي يك شان بتشي شامي ويك هالوسط وقت امريكان اشتد قازن وفي درفتها هري بهيز ددتا قالت له قزنج بكت السوداء كيجي بكت في افر صندك يعني افر صاهري زيرينه قد خدنا بدس دبيت بكارورين تبقى خدي هالوسط بيشروجي لبر هوالك بس دبيجي بيجمكك ميرزا هوالك برسا زنارة عربي دك يعني او هريما جندن عرب هيا قواتا تشاند الناف كردن كردا وعردين كردا زيراعي جواستندن بيقومان كك شكرية بورم كك شكري يعني دمجو شاندا كرد هر شامي وما في كردا بخوازه بيقومان او ظلم وتعدية قول ملتي كرد بو تشج مثلا حزام العربي يعني افزنار عربي وش مثلا احصاء يجي بجارتنا يا نافا يعني وكان كسيمي محروم بو جنسية سوري افحردو خال يهري جرينجن وقرك مروفي قول تعدل واهاتي كرين وعرضي واجواها تيستندن اف 40 سال دبي تعويض جيب بالنفس عرضي والوا بقره او 40 سال چندي خسارت دانين قرك ما في وي خسارت جيش حكومتها سوري بستينن والوا كردا فقرين يعني المساله دبي قال لك يبر بتشعب دما جو شاندا كرد شو شاندا كردي شو شامي وصار معصيه طبعا بلكي ناف حكومه بحكومتها بيشروجي يقول شيء بالسوري قرك حميت شتي خب حميه وربينيه بين صار معصيه ودوزه حمي ما في خبكن بتندي بلك اكبر بله اما وقتی چارتل مدیا و پیف تیوی ام دویژن 5-6 میلیون کرد داخوازه یک یوان کن داخوازه یک دنگیوان بکن دبی اوانا بزن بین که 6 میلیون کرد وید خوازن اگه وی نکن اوی با اواکی دن بکبنه دیرو که تشتوی اگر میوان ما تشتکی وانن که هبه بیجن
برای کرم کن گوتنا خواهد داویه که امید بین داویه امهات داویه برنامه خواه نظام که پرسنه یا جیتنه نه عربی نکنم بخوزم لإدنت بني نشيروفانا بله ولا همي عبارة هجاب راسين سلاب وريج بو همي عبارة همي مروفن روشن بيرن بسكارم تشتن باش تين زمان دبيجن هبيج دوزا يكيتيا ملتي كردكن كك ميرزا ودود خوازن يعني اب هالوسطى كردي بتندي هر الشامي هجر بيش روجي وكارد تشتكي بدست بخينه برز دكتور مصطفى گوتنکی داویه اگر بیجی هوا کرم کنه سپاس اتخوازم بیجم انا کسی ریا پیشی یعنی 2011 هالوسطا خو دیار بو دست خو هر تم دریج بوش بوی وقت به یک ریزیا کردی و در ناو وقت به حریم دا اوجی کاربه به هفدر وقت به يعني كيرو او ريبابديا او منطقه بكي و باشتر به و ملت دور ما او تربه وقت به ملت خال دور ما بقري و روشا ملت باشتر به وقت دياره يعني الحمو ولاتان والاول وقت كو بارتيا كتنه يا كسياتنا تنه ريبابدي بن تجاره وقت به انجام باش ناده يعني انا كسي هرتم دسه خوي دريج بو متخصص كي ماسي مهنا امنا بيك ماسي متن ل او ركفتني كوتشي بي حتى يرو او 2020 او داويه تشي بو وقت جيشت اصلا كبلن و اللي بقرك وقت السياسي هذا درس كرن و از باركم وچا شاند امريكي و گوتنا خو گوتن او كر او طرف دن فكشاندن يعني تشخاص ام بكن تشخاص بيزن هلبتم رخني او متن بيزم ديساج بيزم يعني كي ماشي مهنا انا كنت ل ل ل او ما تم بيلبو يعني او بيزن دوزا ملت كرد هم هرتم ارمان جماعه يكمو وحتى روجي ايروجي يعني ام خدي بروشنا يعني ام هيفيد كن ديسا وقت ابي هيفيد كم الدكتور كاميران بيقول لا ام صرت خبطنا يعني و ام بخوجي كن وقت ام خوجي رخني خود كن ام خوازن براسيجي ام دخوازن كو هالوس وقت كرد بهفجن وهالوس تشتي وقت جملتي مره تشتي باش ام وي تشتي خوازن يعني خوازن دوزا ملتي ما يرو بسوريا يرو فرسنده كوقت زيرين ام حموزان ب و گوهرتنا رژیم را آوا کو کچھ هر بزارتن چه به دستوری که نواره آوا کردن ام به مافی کردان تیزا وای بزار سپاس بله گلک سپاس برز دکتر کامران گوتنی ته داویه کردن یعنی انجام نه انکس پیش کفه انجام نه فلان پارتیا مزن ببه مبست نه پیاده ببه سرکش مبست نه پیشورو یان یکیتی یان فلان اونا گش آلاون که به کرد لروجاوه کردستان بگیرن مافیخا ایرو فرسند کاتی که کرد ماف کی دست خواهن او ماف چه ده به لگور دیالوگا پیکته دلی من خوزه فیدرالی به او کاب چه به برای نزانه یعنی لی دوی ام جبوه کار بکن یعنی از ببین ان کسب باشه و ایدن به پیشورو باشه و ایدن به پیاده باشه یک نباشه گاوه گه یکیتیه نکن احمده خانی دمامه زینه دا که بهتری 3 سال جنهاد نویسی بو و گر یکیتی نبه نه دین دمینه نه دولت جگر خون بری 10 سالان گو اگر وی نبن یک وی نه هرن یک و یک اجید بیشه اگر امنها نبن یک امه به آزادی و به ماف بمینه و گاوه نه انکسافه دیل مدکن نه خسری چیه لون فیدا نکرد چونکه ان نوان دخوازم از ملتکم نسر خاکا خواه دیرو کیمه دخوازم وقت همو خلقه جهان آزادی و کبی بایشه بجا اگر اموه دخوازن ولن ام گش دسته خواه بدن هفته وجبو کرد و کردستان و سوریه دموکرات و فدرال به هفته را خباته بکن او ایروته خواستن نه پارتی تی
پارتیتی آلا و کردایتی دوی آرمانج به وسپاس بله گلک سپاس ما مستعل باقی گوتنیت تاویه والله قلتنا من يا طبعا هر بين شش هوالي نداوي نيبسان تشكي قال لك يخشك نيبسان دنن بله من وانا فاهم قلتنا ككريبر هبون نبينا مسر اكراني دبدم هات كو قل ببات شعب دير وخدي في الشار سر برفسن وريبرين خوا يعني بيجو مان رولا ملتي كرجي هي قال لك اري بارتيزان هنن تبقرا سياسي كردي هي او نوري ملتي كردن دبلي وقتا كاركي باش نكن ام وقت ملت وقت كرد دبي ام بجوار بيجن افجي والشاش قرك كسن ديتك من شونا ودو هرن ديالوج بكن وما في كردام سوقر بكن خوشكا جوهر ممو او جي عين وقت قوتنا عم قوتي او جي بيجي همي هبالن دوسن عزيزي براتي تشتكي بالكيش بيجن همي داوي جيبين بيجي بخوينن كك سردار كلاش دبهيفين مهنكو غافا كجرينج ورا ابيتن دوري كاري ازو ازيتي و بارتيتي بيغمان كك سردار افجي ارمانجا متفاي بلي كك ميرز بله جاركن سپاس میوان خود کم و ریز و حرمت نشان کم ام هیوید کن کم برنامه کی باش و بیجن رونی کرن دریا هفگفتن و نتوابونه دا اما بعد کربه و تماشاوان مجی جه ممنون بونه و جاركتن سپاسي وحميات كن و اتبجن حتى برنامج كدن تبنينن به خير وخوشيه دا بهويا يكيتي وهبكاريه شاز باش هم جهيد كن شبكة خوش ساعة وخوش مالا